Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UATV studiyada. Ukrayna haberleri bugün aprelinin 14'ü, Cuma ertesi konu. Türkiye'den basının işgal etilgen territoriyasına BMT barıştırıcı missiyasının kirsetilmesine kol tuta ve onda iştirak etmege hazır olganını bildirdi. Bunu bu hafta İstanbul'da Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Tışkı İşler Nazırı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuşken Petro Poroshenko'nun matbuat hizmeti bildirdi. Ukrayna Prezidenti Donbass'ın ve Rusya tarafından işgal etilgen Kırım'ın vaziyeti hakkında tarif etti. Şu cümleden Rusya hapishanelerinden Ukrayna siyasi mobüslerinin azat edilmesi hakkında. Bunun ile taraflar Suriye teritoriyasında himiyevi silahın kullanımını takbih etti. Suriye'de olgan yanı himiyevi ucum sebebinden Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Tehlikesizlik Şurası jile toplaşıvını geçirdi. Onu 9 millet teşebbüs etti. Amerika Birleşken Devletleri'nin prezidenti Donald Trump ve Frankistan prezidenti Emmanuel Macron telefon vasıtasının sübetleşip oturuş vaktinde öz hareketlerini koordinasyon etmeye anlaştı. Bunu Yelisey Sarayı'nın matbuat hizmeti bildirdi. Evvel Amerika prezidenti Şarkı Guta'da olgan felakette Rusya ve İran'ı kabatlagan. Donald Trump vade etkenine göre bu hücumda kabatlı olganlar mesuliyetke çekilir. Suriye'de akılsızca yapılgan himiyevi hücum neticesinde birçok insan helak oldu. Şu cümleden kadın ve balalar. Toprağında canavarlık yapılgan rayon blok etilgen ve Suriye odrusuyla sarılgan. Böylelikle tışkı dünyanın erişimi sınırlana. Prezident Putin, Rusya ve İran bu zalim Asad'a kol tutkanları için suliyetli sayıla. Frankistan'da demiryol hadimleri işini taşlay. Regional trenlerinin uçta iki kısmı lahu etilgen. Bu hafta devamında olgan ikinci narazılıktır. Hizmetçiler demiryol nakliyatının planlaştırılgan islahatına karşı çıka. Ona göre devlet şirketinin hususi statusu alına. Hadimleri ile imtiyazsız kala. Hadimler aprelinin ikisinden itibaren narazılıklarını geçiriyor. Deyler ki talapları tam şekilde kabul etilmegence 3 günde 2 günge işlerini taşlamak niyetindeler. Frankistan Güyanası'nda çalışam ve yarınға planlaştırılgan uşumnu lahu etmege mecbur oldum. Bilet parasını kaytırıp almağa mümkün değil. Şunun için yanı soyunu almağa zorundaydım. Yarın Paris'te olmak gerekim ve bu paranı bana kimse tezmin etmez. Kreml mobüsü Ukrayna Roman Sushenko'nun azat edilmesine Frankistan prezidenti Emmanuel Macron imkan yaratabilir. O Mayıs'ın ikinci yarısında Sankt-Peterburg'da geçirilecek iktisadi forumga gelecektir. Bunu UATV telekanalına jurnalistinin advokatı Mark Feigen haber etti. O SIZO'da Roman Sushenko ile konuştu. Hatırlatam, Sushenko uydurulgan deliller boyunca casuslukta kabatlana. Hüküm zanımca Rusya'da Mayıs bayramlarından son Mayıs'ın 10. günlerinde çıkarılabilir. Hükümnün Roman'ın takdiri müzakere edilecek gizli ya da kapalı meydancıklar ile bir gelir mi yok mu tahmin etmem. Ama usul kararlarının alınacağı ve taraflarda münasip kararlarını almak akları peyda olacağı sebebinden iş bu müzakerelerinin yanı impulsu peyda olur deb belliyim. Bir kunde Rusya oligarxları 12 milyar dolar miqdarında ziyan көрген. Milyarder Oleg Deripaskaның Rusal şirketi tuşov rekordçısı oldu. Gonkong birjasında şirketinin bağlanuvları 50%'dan ziyade tuştu. Deripaskaның variyeti ise milyarda 300 milyon dolar miqdarında ziyanğa uğradı. Bunun ile Vladimir Potanin, Viktor Vekselberg ve Rusya'nın en zengin adamı Viktor Lysanda zarar көрgenler umumi ziyanları kararının 3 milyar dolarını teşkil etti. Rusya biznesi aprelinin 6'sında Birleşken Devletler tarafından yanı sanksiyalarının kirsetilmesinden son zarar görmeye devam etti. Forbes kaydetkeni gibi halkara yatırımcılar Rusya aktivlerini satıp başlay. Kadın inkişaf etmesi cemiyette inkişaf etmez. 200'den ziyade Ukrayna Müslüman kadını Kiev'de geçirilgen halkara forumda kadınlar hakları hakkında söz yürüsetti. Muhbirimiz onlarını dikkatle dinlegen. Katerina Yevdokimova Ukraynada musulman urbasının birinci dizayneri. Ukrayn musulman kadınlarını aman 20 yıl davamında kiyindiri. Odan kiyimleri bütün adetlerge uygun kele, ama aynı vakitte pek zemanevidir.
Моя точка зрения, что один ум... Факырымже бір ақылы еркек, бұл бір ақылы еркектір. Бір ақылы қадын есе ақылы айледір. Шунын үшін қадын университетіні бітірсе, аяты чоқ шей япа білсе, әлбеттіки бұна балаларыны да угретір, бұны өз балаларында тәрбиелер. Өз иғбал екейлеріні санадан дегер мұсылман қадынлары да байлаша жемаат фааллері, ұжылар, рухиятчылар, косметологлар, еким, журналист ве спортчулар. 20 спикеров. 20 спикер арасында чешет халқларының векеллері бар. Украинлер, Қырым-татар қадынлары, Түркия, Кувейт, Молдовадан келген мұсафірлер. Жемаат фаали Синан Украинаға Кувейттен келген иминдір. Қадынлар инкишаф етмесе, жемиетті инкишаф етмес. دور لابد يكون للمرأة دور إيجابي. Қадының рөлі тек айлеге бағлы дігіл. Жемиет тек бір сеснен ие тараф қадын ішмес. Екінші сеснен олмасы, бірінші сеснен білдіріп оламаған малуматны білдірмек үшін пек имиетледір. Украинада яшыған мұсылман қадынларының яшайыш тарзы дүниявидір. Мында оларының үгінді бір сыра имкан ачыла. Тәсіл, зинациялявы ве ішке кіру вақында сөз кеті. Бұл маңада Украина Түркия елі бір сырада дегер мемлекетлерінің үгіндедір. Дей муфтий Саид Исмагилов. Тому, знаєте, ота, на жаль, не дуже добра. Бу тәэссүфки гүзел бір тенденция дегилдир. Базы бір мусульман мемлекетлерінде қадынның ақайның олған ақ ве имканлары жоқтыр. Бу исе ислам ве Құранға уймай. Біз эминміз ки, ич олмағанда Украина мисалінде біз бу дисбалансыны түзетмек керекміз. Қадынның ері лайық олмалы. Жемиет, сияси ве дини аятта фаал иштирак етмек керектір. Фаалиетінің аңгисасында. Темас ве тәжірибе пайлашывылы айны вақытта мұсылман қадынлары форум вақтында өз харе парасыны иманет етіп болды. Ел япма ішлерінің сергі ярмалығы кечерілді қадынлар әресім, ойынжақ татлышлар ве илванларының сатайды. Топланылған ақча өксіз балаларға берілежек. Украина, Алмания ве Франкистан етекчілері майыс айында музакерелеріні кечережек күрішы Русия президенті Владимир Путин сыз кечежек. Бұның ақында Петро Порошенко ве Ангела Меркель анлашты де білдіре Украина президентінің матбуат кетібі Святослав Цыголка. Урметлі серджілер, бұда қықаға бұ сонки хаберамыз еді дады чоқ хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда көре білесіңіз. UATV или олыңыз сағылықнен қалыңыз күрішкенде.